ፍለጋ እንደተገኘ አጋጣሚ ሆኖ እንጂ አይገኝም። በቃ በጣም ከባድ ነው የወርቅ ሰዓት ለማግኘት። ያው ብዙ ጊዜ የተለመደው ሀብል፣ ቀለበቶች ምናምን እንጂ አልተለመደም በወርቅ ሰዓት። ያው አለ እኮ ግን በስንት መከራ ነው የምታገኙት። በቃ ትላልቅ አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አሸማ ሀርክፉኒ አከም ጅርተን ነገ ቀብደኒ ቀሽቶ ተኮ በበሬደት ኮ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ቤተሰቦቼ? እንግዲህ ሀይሚቾ ድምቅ ድምቅ በደመቅ ሸረቅ ያለ ሁኔታ ተመትቷል። ዛሬ መጥቷል ሁለቱም። እንኳን ደስ አላችሁ። ዛሬ ምንድን ነው ይዞ ይመጡት? ምንድን ነው ወርቅ ሳይት ሸልማለች ሀይሜ። ዛሬ ሰፕራይዝ ያደርጋል ፑፑ ደግሞ ደነግጧል። የምስኪን እንኳን ደስ አላችሁ። ወርቅ በወርቅ ሆኑ ሁልጊዜ ወርቅ በወርቅ እንዳያችሁ ነው። ትናንትና ወደ ሀይሜም ቀለበት አደርጓል ብሩኬ። ቀለበቱ ደግሞ ዝም ብሎ ብር ሲሆን የወርቅ ቀለበት ነው፣ እንዳያችሁ ነው። የአንገቱ ራሱ 20 ግራም ነው ያለ ነው። የእጁም የጆሮም ሁሉም ገዝቷል። ደስ ይላል። እንኳን ደስ አላችሁ። ዛሬ ደግሞ የእጅ ሳይት ፈልጋ ትናንትና እስከ ማታ ድረስ ያለች ነው። ቶሎ አላገኝም ማለች። የወርቅ ሳይት ኢትዮጵያ ፍንፍኔ ውስጥ። ስለዚህ ወርቁን ገዝታ ዛሬ እሱን እኔ በድንገት ነው የደሰተኝ። ስለዚህ እኔ ደግሞ አላሰብኩም። በልደቱ ጊዜ ፈልጌ ስላጣውኝ ቡታጀራ ላይ ዛሬ ደግሞ እሱ በድንገት ስላስደሰተኝ እኔም እሱን ደስታ ፈልጋለሁ ብዬ ገዝቻለሁ ያለች ነው። ብሩኬ ራሱ ደነግጦ ያየ ነው። ኤጋ አኩማ አርጊተኒ ቀሽቶኒ ሀረሞ ወርቂ በወርቂ ዱፈኒሩ ወርቅ በወርቅ ማለት ነው። ሃይሜን ተራሼ እንገደጋ አኩማ አርጊተኒ ወርቂቲን ቀለበት ሂዳሜ ጀቹ ሀረሞ ተራሼ ወርቂ ሳይቲ ቢቴ ብሩኬቲን ሰብራይሲ ጎቴ ጅርቲ ብሩኬን ሞ ገመቹቲን የሚማል ija guutee jechuudha. Gammachuurraa kan darbee jechuudha. Dhugaa dubbachuufi egaa beelloon marxaalleen ልብስ ምናምን እያሉ ነው። ሰርጋችሁን ቀን እያሉ ነው። መቼ እንደሆነ የኛ እናቀም። እስኪ መቼ ነው? እኔ እንጃ። ሂደን ልብስ ሰርግ እንገዛለን እያሉ ነው። ከቤት ወጡ። መኪና ውስጥ መኪና ብዙ ርቀት ሄዳ ነው የመለሰችው። ራሱ እንትኑ ረስቼ ያለች ነው። ሰብራይሱ ቤት ረሳውኝ ያለች ነው። ማ ዴመኒ ፈከፈጎ ዴመኒ አስ ዴብስቴ ጀቹዳ ማለት ራንፍቴ ሰብቴዩ ጀቹዳ አካ ከናን ደስ ነመት ጀዳ ወለካን ተቆሞ እሳን ሐምሌ ረጫላ ሐምሌ ቡሩኬ እሳን ጨብስና ወራጀድ እኔ ጅራ ጀቹዳ ገና ማልገል እሱን አንገቱን እናስደፋለን ያላችሁት እሱ ለምንድን ነው አንገቱ የምደፋ? ለማን ነው? ሰርቶ የኖረ ነው። ሰርቶ እናቱን የስ ኖረ ነው። ሮጦ ራሱን የቻለ ነው። እሱ ለምንድን ነው አንገት የምትደፋ? እሱ አንገት መደፋት የምትፈልጉ ምን አረጊ ነው የምትሉት? አንዳንድ ጊዜ ግራ ይገባል። አበሻ እውነት ቀለበት አደርጊ አላችሁ፣ ቀለበት አደረገ። ቀለበት ሲያደርጊ ደግሞ ፎርጂድ ነው፣ ወርቅ አይደለም፣ እውነት ወርቅ አይደለም አላችሁ። ምን ላደርግ? ይሄ ልጅ እሷ ወርቅ ነው ብላ ነው 20 ግራም ነው 20 ግራም ወርቅ የአንገቱ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ወርቅ ስለሆነ ነው እሷ ተቀበለች። ወይስ ዝም ብሎ ብር ቀለበት ለብር አላሰረም ብላችሁ ነው የምትንጫጩ? ምን ላደርግ ነው የምትሉት? ተው ልጁ ይኑርበት። ተው ምን ላደርግ ነው የምትሉት? ዝም ብላችሁ በቃ እንደ ሆፍ አሁን ጠዋት በር ስትከፍቱ ሆፎች ምን መሰላችሁ ጩጩጩጩጩጩ ይላሉ። እነሱ ዝም ብላችሁ እናንተ ገዝታችሁ ላይ ስተንጫጩ እነሱ ሄዱ እኮ እውነት አልቻሉም። እነሱ ሄደዋል ብዙ ርቀት። ራሱን ችሎ ነው እኮ የኖረው። ራሱን ችሎ ነው ወርቅ መገዛት ያቀጣል። እሱ ያሂሜ መኪና ገዝቶ ነው አይደለም እንደሚነዳ። የሱ መኪና አንደኛ ነው ያሉ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ።
ውድድር ላይ ነው ወይስ ጓደኞቹ ውድድር ላይ ነው ያሉ አንድ ጊዜ ሰምቻለሁ እኔ ራሴ ማለት ነው። አዲስ ነው አሉ ነው እሱ መኪና ስነዳ መኪና የሱ መኪና ማለት ነው። ስለዚህ ወርቅ መግዛት አቆቷ ነው ብሩኬ ወይስ ምንድን ነው አላማችሁ? ለምንድን ነው ሁልጊዜ እሱን ኒንጃ ምን ላደርግ ነው የምትሉት? ልጁ ላይ ውረዱ፣ ስራችሁ ስሩ። ዝም ብላችሁ እነሱ አንድ ናቸው፣ መቼም አይለዩ። ተስፋ አትቆረጡም እንዴ? ትናንትና አያችሁ አይደለም? ትናንትና ወደ ከናፍዩ ነሞተ ገርገሪቱ ጅራ ዮ ኢሳቲ ዮ አከብዴና ኛተ ማሌ አኒ ጅሬኛ ሳኒ ፍንታኒ ጀቹudha. Eegzee hunda isa fokkisiisna angata isaa sadaffanna akkasisa goona maal godhi ani beek waa jenna nama narrasine wajii isa hojjetataa jira fiigee of jiraachisaa jira fiigee haadha isaa jiraachisaa jira jechuudha. Haadha isaa irra darbee kun fireend isaa alamattas baasee warqii si godha ganaa jechaa jira. Kanaafuu haa jiraatu haadha isaaf maal godhi jettu maal akkasanii godhuufi. warqii qalabatti harkatti hidhuu qalabatti birrii ta'uu dide jettaniiti moo maal godhii jettu jedha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa ana bashaa kana yoo ilaaltan dhugaa rabbii. Yoo taa'u teessisuma xiqqeessuu yoo rafu teessisuma xiqqeessuu dhugaa rabbii waa keessuma dubartoota jechuudha. Ana irratti duuleeru. Kanaafuu haa jiraatu haadha isaaf maatii isaaf. Isaan deemanii jiru. Sin immoo gaaziteerraa halkanii guyyaa yeroo keessan gubaa jirtu otoo isaanii isa ta'u xiqqeessuuf jettanii ofii keessa yeroon keessan deemee jechuudha. Kanaafuu wayii nama xiqqeessuu nama arrabsuu nama cabsuurraa sakanni jettanii dhaabbattanii jireenya mataa keessanii jiraachistanii otoo fiiddanii bareedaadha. Fiigaa isinillee yeroo keessan hin gubinaa nama arrabsuu nama xiqqeessuu irratti amma yeroo gubdanitti waan gaarii irratti yeroo keessan otoo gubdan bareedaadha. Innasu hedaal kanaafuu inni deemanii jiru jarri lamaan isaanii sin asuma jaallatanii yeroo keessan gubdu malee jechuudha. Kanaaf har'a gattino warqii bichaa ta'anii wayyaa binna jedhaniiti. Haimeen egaa yeroo hunda qalbii ishee dhugaa ishee hin beekamu. Saayitii manatti diidatti silaashee sabbiraayisii gochuuf turte irraanfattee diidatti saayitii mana keessatti jechuudha. Makiina keessatti wayyoona dhukkubeettee bishaan ammanni bituu dhufti maal jetti sobeenidha. Saayitii manatti irraanfattee dhufee jette sabbiraayisii xiqqoo guddaa jira jettee jirti. Burukeen baay'ee inni jedhee ilaalaa jira. ይህን ነገር ለመግዛት ማለት ነው የልደት ጊዜ መስከረም 21 አልነበር ልደትህ? የዛን ሰሞን ልክ ልደትህ እንደነገ ምናምን ሊሆን ከሁለት ቀን በፊት ጀምሮ እየሮጥኩኝ ነበረ። በቃ እየተሯሯጥኩኝ ነበረ ይሄንን ዕቃ ለማግኘት። ረጉዴ ፈላ ሳይቱን የደነገጠ ብሩክ የራሱ ማለት ነው። ሳይት ያርጌ ነው ነው ማስቀመጥ ሳይት እና ቡታጅራ ላይ ማለት ነው። ወይ የሚባለው ይሄ ከላይ ያለው ምንድን ነው የሚባለው? ፍሬሙ ነው። እሱ ብቻ ነበር ብቻ ማለት ነው። ይሄማ በዛ ላይ እንትን ያለ ቢሆንስ የተበላሽ ምናምን ቢሆንስ ማለት ወርቅ ነው። ይሄ ወርቅ ነው ይሄ ያለ ነው። እውነት ደንግጧል። እሱ ራሱ ብር ነው አይደለም። ማርያምን የምሬን ነው። ታጀራ ላይ ብቻ ምናምን ስትይ ነው ግራ የገባኝ። ታጅራ ይሄ ብቻ ነበረ አለ ያለኝ እና ግን ይቅርብሽን ያንቺን ስለማቀሽ እንትን እንድትይ አልፈልግም እንድትጎጂ አልፈልግም ምናምን ነገር አለኝ እና ማለት ለዋሽሽ አልፈልግም ማስተማማኝ አይደለም ይሄ ነገር ይቅርብሽ ሲለኝ ተውኩት። ልጁ ስለሚያቀኝ እንትን ማለት አልፈለገም እና ደነገጠ ብሩክ ራሱ የኔ አንበሳ ተባረኪልኝ ቤተሰብ እንግዲህ እኔ በቃ እግዚአብሔር ይፍች ይነት በደንብ ልቀፍሽ ነው። ከተነሳን አንታይም ሁላ እንዴት አሰብሽው? እኔ እኮ አሁን ግራ የገባኝ እንደዚህ ብዙ ነው ያለኝ ታውቂያለሽ። እና ወርቅን ወስደኝ ላምን አልቻልኩም። ማለት እንደዚህ አይነት ከለሩ ነው። ታዲያ ቼክ ማስደረግ ትችላለህ ካላመንከኝ። ወርቅ ነው የምጠራው ነው እንትኖቹ እነዚህ እንደሰማችሁ ነው እንግዲህ አኩመ ደጌሰኔ ጋ ቡሩቄን ክሬሬ ከከና ጭልቅ ሳይቲ ባኤቱ ጅረ ስጦታን ጀደ ከናፈን አመኑ ደደቤ ጀቻ ጅራ ኢሼኔ ጋ አማ ደንዴሱ ሰገመቺሱ ቢሼን ኢለ ተራሼ
warqii saayitii badhaastee jirti jechuudha. Waaw jaalarratti jaalala gammachuu irratti gammachuu isiniif haa dabalu. Jabaadhaa wadafiit guuzoo jenna. Egaa sargiin immoo guyyaa nutti hin himne garuu fustaana jettu. Itoophiyaa keessaa baanayyuu jechaa jirtu har'ammoo maal jechuudha. Gara faranjii deemnee ijoollee lama Itoophiyaa keessatti ijoollee lama ijoollee 4 akkas jedhanii jiru. Isiniif haa taasisu yaaddan hundaa isinii haa milkeessu dhugaa yaadda isinii haa ga'u ittiin waa yaaddanii jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa baga kanallee geessanii baga gammaddanii akkasiin waliin fataazanaa jettanii otoo diinna isinitti roorrisu otoo isin addaan isin baasuuf halkanii guyyaa xaaranii isin immoo jabaattanii harkaan laannu jettanii wal qabattanii akka kanatti sa'aatii kana ga'uu jechuun qaldii miti. Yoo seenaa keessan duubatti deeban ilaalan nama boosisa. Kanaafuu ammallee jabaadhaa. Kana booda warri burukee argachuuf iyyitan hin jiru, barriin cufameera. Warri haimee argachuuf iyyitanis barriin cufameera. Tasfaa kutaatii gadi taadhaatii dalagaa keessan dalagaa nama xiqqeessuuf nama cabsuuf hin fiigina. Guyyaatti ofii keessan cabdan hin beektan. Kanaaf otoo sakanni jettanii of duuba laaltanii bareedaadha. Gariin subhaanallah kan afaan keessaa ba'u baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waan akka waggaa miliyoona tokko wayin immoo waggaa 50 akka addunyaa kanarra jiraatu fakkaata ilmi namaa kun waa namaan jechuudha. Waa naman goone nama arrabsu gastii irra taa'ee nama arrabsu liibii irra taa'ee nama arrabsu miti. Jireenya isaa ariyaa jira fiige. Viidiyoo isaanii gadi gadhiisanii bakka kolfanii bakka gaarii bakka nama gargaaruu irratti argamuu irraa kanaaf waa namaan hin jenne haa jiraatu haadha isaaf. Yoo dadhabdan ija keessan qabadha. Yoo isinitti tole immoo viidiyoo isaanii ilaala. Yoo inni ilaalu jettan immoo itti dhiisuus mirga qabdu. Amma yoomitti nama xiqqeessitu yeroo gubdanii bara yeroo keessan tudhumee toteessanii nama xiqqeessitanii. Kanaafiyyuu waan gootan hin qabdan. Uumaa keessan rakkattanii halkanii guyyaa otoo iyyitanii deemanii kana fakkaata. Egaa mana ariitee qalabatiitti keenyaan barrii itti cuftee komentoroota subhaanallah komentoroota maal jedhu viidiyoo tokko tizzi tasa durii gadhiiseera kaleessa jechuudha. Maal jedhanii jala deemanii si wajjiniin rafu jettee barri sitti qollofte si ariite fireendii isaa duruutiyyuu tsifetii arginaan haimeen argite. Kanaaf manaatii baatee badde haimeen akkas jechaa turanii jechuudha. Dhugaa rabbi akka waan bira jirutti jechuudha. Abashaan waan gaa'etu warqii kana lafa aftanii fi takka gaarii otoo hojjettanis badaa yoo hojjettanis birattuu tokkuma jechuudha. Badaa hojjettanillee gaarii hojjettanillee ija abashaa kana biratti garuu rabbi biratti gaarii yoo hojjettan milkootu jechuudha. Nama biratti garuu hin jiru zeeroodha. Maaliif amma nagaan jireenya isaanii jiraataa shaaja'anii jiraachaa jiru wanta ta'eef irraa bu'aa gadi jiruu keessan jira.